I dobar dan, ja sam Mogi Man i danas ću vam pokazati kako skinuti bilo što sa interneta. Sve što vam je potrebno su ova dva programa, evo uTorrent, ili možete i BitTorrent, ali ja koristim ipak uTorrent. Sad imate da skinete, da kupite i da skinete naravno. Mislim, ako hoćete i kupite. Onda Demon Tools Lite, to nije vam baš potrebno za sve, ali pošto vjerovatno većina skidaju igrice, treba potreban Demon Tools Lite i ovo je sajt preko koga skidamo igrice. Sad vam treba All Audio, Video, Application, Games. I sad koji na primjer igricu hoćete, sve zavisi. Evo lupam Battlefield 3, idete na Games, čiklirate i onda idete na sve i vidite gdje su najviše skidali. Evo to je za 4, ovo je za 3, imate i za 2. Evo uđite tu i sad idete ovdje i get this torrent. Ja neću ulaziti što sam već skinuo i prešao i mrzim opet da igram. Sad tu kad skinete uTorrent, evo ovo sam ja skidao Hitman. Sad ja uvijek review koju završim igrati. Evo i sad tu će ovako da se pojavi, onda pisat će vam za koliko će da se pojavi prvo jedno prozorče i kliknite OK. I sad ovako će da se pojavi tu jedna igrica koja se skida ili film ili bilo šta da skidate. I onda tu kad završite, idete kada se skine, te na Demon Tools Lite. I to samo mountujete kad vam traži. I to je to.